uNkulunkulu emuhle. Emva kwesikhathi eside ngingawutholi umsebenzi, sengiwutholile umsebenzi kwenye amaklabhu aseqophelweni eliphezulu. Uyabona omugel abasebenza kuleya club bayidrivela bakithi amaphikanto abo. Uyabona nje ukuthi ogel bayaphusha, bayazama, ogel bayasebenza. Ngifake umakhelwane wami, yabona isiphushane sami ekudala siphusha sisebenza kuleya club. Yabona umakhelwane wami besiclose kakhulu mangabe sisabancane. Kwasho ukuthi ke mina ngiyahamba ngiyofunda e-university kwase kuba khona lokho okuqhelelana, yabona esethi yena uzokhulumana nomuntu ofunda ema-university yena engafundanga esebenza eklabini. Sho ukuthi ke umsebenzi angutholanga after ukufunda. Ayike nangu umakhelwane wami usengifakile kule club. Kule club ke bafethu ngiyamixa, ngimixologist enzima. Uyabona ngiqeda kuthatha i-course yokumixa. Uyabona mangabe ngimixa ngize ngidlale ngidanse bakwethu. Yabona umuntu ngimixela i-cocktail yakhe, ngimixela utshwala bakhe, ngize ngijive. Yabona abantu bayagcwala ngami, kumnandi mekukhona mina abantu baya-enjoy. Hake uboss wami angibizele eceleni, ngisanda kuqala nje ukusebenza lana kule club, yabona. Athi uboss wami kune-client eliqeda ukuswiper u-25,000. Lifuna ukuthi ngihambe ngiyolimixela endlini yalo. Lo 25,000 u-include netip phakathi. Ufuna uyomixelwa utshwala baka-5,000 rand, which means u-20,000 itip yami, iholo lami lokuthi ngiyomixela endlini yakhe nabangani bakhe. Because bona abathandi bangabe sekunomsindo kanjena, bamarazo, bafuna nje ukuhlala bamarazo, bahlale nabantu babo. Hey lento ke u-20,000 ozobe profit u-tempting ukuthi nje ngobusuku obodwa ngangakholwa ngithi mina hayibo imali engaka nje ngokuyomixa nje. Ithi boss yes. Ngithi mina bengazi ukuthi sibuye siphume lekhaya siyomixela ngaphandle. Ithi boss as long as i-client requesta sizokwenza kanjalo. Mase ngithi mina kodwa manje mina ngiyasaba ukuyohlala emzini yamadoda ebusuku ngalesikhathi. Ithi boss ke hayi ke kukwena ukuthi uyaya noma uyi, but mina ngicela ukuthi uye because angifuni ukudisappointa i-client lethu ekudala sisebenza nalo. Mangabe lithi liyathanda indlela omixa ngayo utshwala, lifuna uhambe uyomixela lapha yana endlini yalo, ngizocela ukuthi uhambe. Ngibuzeke mina ukuthi angeke ngikwazi yini ukuthi ngihambe nomakhelwane wami lo owangifaka la emsebenzini ukuze ngaqhamuke sengihamba ngedwa, uzofika ngisize, ngizomhlephelela nayo itip. Kodwa kuzobe kumina olidayo nje, ngizombona ukuthi ngimupha kanjani itip. Ayike iboss ithi kulungileke, iboss iwukhiphe lo 20,000 inginikeze wona esandleni. Ngithuke bafethu ngiqhaqhazele, ngibamba imali engakaze mina ngiyibambe ngalesami isandla. Ibafethu ngiyifaka esikhwameni, isikhwama sengisipintshile ngekhwapha. Ngicabanga nje ngathi abantu bazovela babona ukuthi ngiphethe isizumbulu lana bangiphuce yona. Mase iboss ayikhululeka labantu laba bathe i-transport sebeyi-organizile, udriver wabo uzokulanda. Hayi ngempela bafethu iboss ihlanganiseke ingibiza ingiqhwebe ukuthi asambeni ngingilandela iboss ifike ingifake emotweni. Hayi baxhawulane nalobhuti, baxhawulane, ubhuti uhamba nabangani bakhe abawu2. Mase ke thina singena kunyanyavu le-SUV olungemuva. Abangani laba bangena kulenye imoto, bahambe ngenye imoto. Umina nomngani wami sho ukuthi umakhelwane wami lo driver wale boss. Yabona ugqoka isudu, kuyabonakala ukuthi udriver usilande ngenkulu ingadlangadla ye-SUV. Asivulela icapha bakwethu lo driver, singene phakathi, idlu phakathi, sekuyi-convoy, imoto ziyalandelana. Ayisiyilandeleke i-convoy, siyilandela i-convoy mangabe siyilandela idlule komunye umuzi. Mina ngitshethi lo muzi lo esiya kuyena kwehlika umngane oyedwa, sho ukuthi sekusela abangani abawu2. Ayisiphinde siqhubeke-ke i-convoy siyalandelana. Mangabe sifika hayibo mina ngangiqala ukubona ukuthi kunabantu abanemizi emje, abantu abamnyama, abantu abazalwe njengami, abanemizi emkhulu kangaka. Sifika komunye umuzi ke bafethu, laphayana ngathi ungene ezulwini. Yabona ngisho negate lakhona liyabenyezela ngathi ungene ezidaladweni zasezulwini. Jumu igate livulekele bakwethu, angazi nokuthi kupresse bani la kule convoy. Ayisingeneke endlini, not endlini, singene emaparking, sifike sipake. Mase ke sipaka ulontonjana umngani kalomuntu lo ongiqashile, walomuntu ongiqashile client, abone
umngani le ngihamba nayo intombazane umakhelwane wami engihamba nayo ambingelele engathi bayazana bayaxoxa sebeyabingelelana usethi mina lo ongiqashile uMichael igama lakhe usethi uMichael ke ayasingeneni la ngaphakathi asingeneni ngaphakathi sibe siqala yabo sithi sizobalinda ngaphakathi. Hake uMichael mengingena bakwethu ngime eminyango ngibuze ngime phambi komnyango ngithi mina ngibuza ukuthi ngizosetapha kuphi lana athi uMichael hayi khulileka uzohlala esofeni kanti kujahweni ujahujahani come on relax you're in my house manje relax. Hayi bakwethu ngifike ngihlale ecouchini ke uMichael anyuke ngihlele ecouchini ngimlinde anyuke uMichael abuye neziphuzo. Isiphuzo sakhona ngiyasiza sino alcohol mina ku alcohol anguthinti understand anguthinti futhi ngitshela ukuthi ngisazosebenza la angizile mina ukuzo enjoya angizile ukuzophuzana notshwala vele alcohol mina anguthinti empilweni yami. Ake uMichael anginikeza isiphuzo lesanginikeza sona asisho iminyaka yaso angazi asisineminyaka emingaki athi for a beautiful lady like you hayibo naku kunyukela bo. Hayi uMichael ngisibambe nami isiphuzo ongamtshela ngibaphuzi labo 18 bani ngisibambe nje isiphuzo ngile ngisidlalisa yena uyasiqhabule sakhe eloke esondela kancane kumina. Hayibo nanga umuntu useyaqala uyangithinta kuthi kusenjalo kase sondela kungene umngani ungena nalo kungena umakhelwane wami ungena nomngani kaMichael kade bexoxa ngaphandle bangene banyuke ngezitebhiso. Hawu ngithi manje Makhiya ngisho kumele sisebenze athi ngiyabuya manje ngiyabuya manje athi lo relax asewusho Michael relax khululeke ehlisa igazi ehlisa umoya the night is still young kanjani ko 12 mina phela ngijaha ukumixa la ngithola imali yami imali sengitholile anyway ngijaha ukumixa sengikhokheliwe ngingaze ngiphuce phela kuthiwa ngisasebenzanga abafethu asu Michael relaxa. Uleke sondela uMichael ngiyahlehlela ngiqalaza phezulu sikanti umngani utho uyabuya kwenzakalani. Hayi kuMichael ke manje athi yini kahle kanti ngawe usiyangibamba usiyangicabuza yini kahle ngiyanqaba yini kahle ngawe kanti yini inkinga yakho wena anganuzelana kumina ngikhipha imali enkulu kabi ukuthi uzela kumina ngicela ukutshela ngisukume nginyuka amastebhiso ngihambe manje ngiyobheka ugeli umakhelwane wami nomngani kaMichael labangakhona ngifice ngiyabezwa bayakhuluma ngingene ekamereni ngicela amakhelwane uhambe uyokhuza uMichael lapha yana or wena mngani kaMichael woza uzokhuza uMichael uyangicabucabuza uyangisondela angiunderstand asanginikezi utshwala kumele ngimixe into engize ngayo. Athi umakhelwane hawu kanti kunani ukucatshuzwa kanti ukucatshuzwa umakhelwane kanti wena uyi-virgin ini makhelwane ngoba wena ngike ngakubona nomfana kwaSibanibani yini usu-acte ngathi uyi-virgin wena yini u-acte ngathi uyi-virgin. Ake bafethu ngicasuke-ke mina ngicasuke ngimtshele ngehlike umakhelwane vele angisizi ngalutho ngehlike ngiye kuMichael ifoni yami icimile ngithi ngicela ungichargise ifoni yami ukuze ngiyi-one ngikwazi ukurequesta ngihambe ngoba ngeke ngicela ukuthi ungigodukise ngoba kuyabonakala ukuthi uyimisele ngokuthi ufuna ukuzolala nami. Athi uMichael it's fine unga-request ngizokuchargela urequest uhambe but kuzomela ukuthi ubuyise imali yami u20,000 wami ngikukhokhela imali engaka abanye amantombazane lelo yilobolo lelo nezibizo ngaphezulu wena ngikukhokhela nje ngithi nje ufuna ukulala nawe kayi-1 just one round wena uzongitshela nje ungitshela lento ongitshela yona yini kahle wena ntombazane ucabanga ukuthi ungcono ngani yini umuhle ucabanga ukuthi umuhle kakhulu nemlenze yakhe upete mina ngazi ama-yellow bone ngithi ngicela ungichargele ifoni yami ngi-request ayithatha ifoni ambo yi-charge ekamereni lakhe ekamereni lakhe angiphuca isikhwama sami asihlwithe because isikhwama ngase ngisimince ekhwapheni angizange vele ngasibeka phansi asihlwithe isikhwama akhipha imali ashiya u200 rand vele ngangino200 rand engangiwubekela ukurequesta mangabe ngiphuma emsebenzini. Ake mina ngilindile downstairs uMike uyo-charger ifoni yami phezulu ngicela ukukutshela ukuthi mangabe uMike ebuya afike angitshela ukuthi ifoni yakho ngiyichargile uzohamba ngizokunikeza i-hour ukuthi uphume le ndlini yami ngithi okay vele nama ngifuni vele ukuza le ndlini yakho bengingazele nje mina ukuzolala nawe le ndlini avelana uMike angiphushele lapha esofeni
azithathele kumina ngenkani inkonzo yekamero. Ngicela ukukutshela ukuthi isikhindi sangaphansi akazange wasikhumula, ngisho nokusikhumula wangiphushela le wasihlephula wasidabula. Kwangathi lion ediniwe, kwangathi ibeast, kwangathi angazi yini. Ingubo le wayithi wayehuzula isikete ngesigqokile, kwangathi nje sizohlephuka. Nhlanhla leyo savelane sokhubilikisheka saphakama. Hayi wayithathela umuntu ngendlela eviolent. Ngicela ukukutshela wathi mangabe sezofika emajikini okugcina wasikhipha isibhamu sakho wangithi pha ebusweni ngomdoke wakhe. Ngicela ukuntshela bafethu ukuthi ngakhipha ithisha ebusweni ngasula iphenti lami lelahlephukile ngalibamba ifindo ukuthi kuzothi wani le ngizohamba khona ngalibopha ifindo bafethu ngagqoka ngathi ngicela ifoni yami wangilethela ifoni. Umngani ngiyamuzwa umakhelwane uyagigitheka le phezulu kumnandi and uyezwa ngiyakhala lana akazange waphuma akazange wenza lutho. Uyangizwa ngiyascreama ngiba ngumsindo ngimemeza ukucela usizo lakhe akazange nje waphuma wegigithekela nesoka lakhe phezulu becula bevule ispeaker wena uza umsindo. Hake wanginikeza kuMichael ifoni yami nga requesta vele iUber. Cabanga ebusuku kanjani bafethu. In fact angibaye ngisa request iUber ngafonela iUber yangasekhaya ngiyaziyo ngicela ungilanda ngisendaweni kanje. Ayi umfana wabantu wafika ngempela wazongilanda. Meka ngilanda ngathi ngidrope epolice station. Angidrop epolice station ngicela ungilinde ngizonyusa ucalculate ukuthi ride yanyuka angina stress. Ngicela nje ungise epolice station. Mengifika ke police station ngiyafika ke ngizovula icala. Amaphoyisa ke aseyangibuza ntombazane kwenze njani. Sengiyakhala ke manje yabona ireality imayivuka ukuthi kahle mina nginyukubeziwe ngihlukunyeziwe. Ngibanjwe ngenkani. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi mengifika emaphoyiseni amaphoyisa aseyangibuza kudaba. Sengiyalichaza ke manje udaba ngisukela ka ngiyalichaza ukuthi ngisuke eklabhini. Ngaza kagayi ngizomixela utshwala nabangani bakhe endlini yakhe. Mengifika endlini akunabangani kunomngane oyedwa nami ngihamba nomngane nami. Amaphoyisa athi hebe nama 2x2. Izwani amaphoyisa mina ngala ngiyakhala wona enza ijoke ukuthi benama 2x2. Eyitheni nama 2000. Hayi nina ama 2000 uyokwenzani endlini yomfana ebusuku ngo12. Awuqhubeka uza nodaba kwaseke. Awuze ne-content kusho amaphoyisa athi kwaseke mangabe niqeda ungena kamfana. Ngwatshela kamaphoyisa ngithi baphoyisa yabona lento lo suyenza iyangicika kodwa ke this is my truth and umina ohlukunyeziwe and I will tell my truth wena bhala lapho ukuthi ngenziweni. Ayike ngilichaze kudaba kusukela ka A kuze kuye ka Z intontoni. Ayike iphoyisa ke lingitshele iprocess eyenziwayo for umuntu onyukubeziwe. Ithi nje wena komele uhambe uyokhuluma kahle enkantolo ukuthi le ndoda awuyifuna ngo10,000 yenikhohlakele kamantombazane nifike la namadoda mase nifuna u10,000 ngoba la kunibona amadoda achievile enemizi emkhulu mase nihluleke ukusebenza nihambe niyophanda nani nisebenze nikwazi ukuthi nakhe yeni imizi. Ayike ngempela ke bafethu ngilivuleka icala ngikhulume ngisho nobufakazi ukuthi uboss uyena othi angihambe ngiyosebenza lapha yana vele inkampani yabo iyaphuma ihambe iyosebenza mangabe iclient licelile lifunile. Ayike ngakusasa amaphoyisa ke athi azohamba yokhuluma noboss. Uboss asho ukuthi uyangihlanyela biphela ngasikhatsini shift yakho wena ntombazana izolo akhipha iroster iboss kina biphela ngo11 uhambe ngasikhatsini la ngihambe ngo11 uyambona ukuthi uyihambele namadoda akhe lo lamantombazana lana vela akhohlakele kabi ahukhaphana nabadoda la nemali mina kumele ngabe yasebenza wona abhiza ayana namadoda nikeza amadoda amanamba fence amadoda ngiyazi ukuthi sematshwaleni kodwa nje yabona le Sodoma neGomora oyenza la ngicela ungangifaki ngicela ungangihlanganisi mina ngize la ngizokwenza ibhizinisi ngizokhanda impilo for ingane zami angizelanga mina la ukuzoqwayizisa izingane ezifana nawe azangibize ngesikhebeleshe athi ikhebereshe ezifana nawe angizelanga mina ukuzoqwayizisa izikhebereshe ezisebenza nami ezifana nawe mina ngiyasebenza la ngine license yokurana le business ngilirana emthethweni ibusiness lami lenzakala la ngaphakathi alihambi liye emadodeni anemali emzini amadoda anemali niyasiza kodwa lesikhebereshe ukuthi singibhedela sithini. Yabona ukudinwa kwavuka kumina ngaphakathi ngadinwa kodwa ngathi yazi ukuthini lento ngizoyilwa kuze kube sekugcineni.
ngicela ukunitshela ukuthi hawu icala livuliwe kodwa angibizwa enkantolo akwenzakali lutho. Ngihambe ngiyofuna i-information kuthiwa hayi idokodo libona balaza abalibona idokodo alikho idokodo. Nansi nje i-case number nangisendela isho ukuthi idokodo lilahlekile, idocket ilahlekile ini. Hey bafethu ngase ngazokholonelia beyiteshini ngiyiphusha indaba sengazi nenamba ekureportwa kuyona ukuthi kuphushwe lo sosteshi ini. Hayi ngempela udaba lami lunyakaziswe banyakaziswe mase nje bavelana bangitshela ukuthi ubufakazi abukho, i-DNA ayikho la kwifile ayikho, sho ukuthi ilahlekile. So it means noma ungalisi singalisi icala enkantolo bazothi si incompetent. Lelicala nje akumelanga nokuthi lize liye enkantolo. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngaze ngadlala amadodana emali. Uya-understand sho ukuthi akhokhela amaphoyisa akhokhela kwasani kodwa mina at the end of the day nginyukubeziwe la, ngihlukumeziwe kodwa icala aliqhubeki. Ngibuyele ekhaya bafethu ngikhale sho ukuthi mina ekhaya ngihlala ngedwa imizi omakhelwane bami ba-extendile imizi mkhulu kodwa mina angikaze ngi-extend kwagcina nje kusayi-RDP le esasiyakhele ugovernment because abazali bami bashona nje immediately nje after university bekade sidla imbuya ngothi nakuke nami umsebenzi angisawutholi ngihlala kule RDP ngihlala ngingedwa. Ayi bafethu ngibuye ngikhale kanti kunjani ungabi namuntu. Why mina ngazalwa ngedwa lekhaya mhlawumbe ngabe obhuti bami bayangilwela lempi ngabe izingane zakababa mhlawumbe osisi bami bayangikhamfatha kuyona yonke lento le kanti kunjani ungabi nayo ihlobo madoda. Ake ngicela ukunitshela ukuthi after some few days ngibhizi ngikhala ayi man ngithi kwakhona enye imali enganginayo engangiyibekile yabona ngangenza i-teaching online ngangenza i-teaching online kuyona mali engiyibekile engidla kuyona kodwa nje angiyidli budlabha ngixhaphazi nami ngithi kule mali ngizoyithatha ngihambe ngiyoyiphindiselela kulo Michael owanginyukubeza because inhliziyo yami ayithola ukuphumula noma kuthiwa ngiyazama ukuxola ukuthi umuntu anginyukubeze kanje athathe i-advantage kanje kumina. Ngihambe bafethu ngiyofuna inkabi ayimangabe inkabi ngifika inkabi ithi kuzomela ngikhokhe i-deposit ka-5,000 rand kuzothi ngelanga lomcimbi sihlangane sidiscuss mase umcimbi uyenzeka maseke ngiyamnikeza ibalance ka-5,000 sho ukuthi u-10,000 rand. Hey bo, u-10,000 rand uqumba umuntu phansi ngithi mina ngimdinge efili angimfuni nje efili ngifuna nje ningihlukumezeni ningidubulele or nimdubule umlenze or nimdubule umlenze noma nimdubule i-spinal cord angimdinge efili. Ngifuna nje ezwe ubuhlungu angizwisa bona. Ayike inkabi-ke ingitshela ukuthi because umuntu opowerful lo onama bodyguard kuzomele isebenzisane no-achuzi wayo bazosebenza bawu2. Nginwaye ikhanda-ke ukuthi phela uzosasapha imali kodwa ithi ungawari ngemali hayi vele no-achuzi wakhe bayasizana asho ukuthi ngosuku before umsuku lomcimbi mase sizodiscussa uzofika naye u-achuzi babe bowu2. Hayi ngingayiboni-ke inkinga-ke mina bafethu lapho. Ake inkabi ingifonele ingitshela ukuthi hayi kade imlandela lo muntu isimlandelile kweyintsukwana siwutholile ulayini ukuthi ingamlahla phansi kanjani izocela sihlangane sizodiscuss. Ake bafethu eindaweni ezimnyama emahontshi engitshelwe inkabi layo ukuthi sihlangane lapho ngiyafika bafethu ngigqoka isiqebhezana sami ngithi 8 inch wehili bafethu ngifakele liduku leli likhava ubuso mase lizoba isikafu la ngafaka amadimasi ngathi zaza ngihamba njengathi ngihamba kwenye movie yabona vele ngisengumama sigebengu ngiboss into ekhokhela inkabi uya understand ngizuthi ngithini. Ake ngifike ngempela ngifika kuphi ngifika kule ndawo emahontshi engihlangana nayo nenkabi vele anginalo uvalo because ngiyazi ukuthi inkabi izinto ehlangana nazo emahontshini. Mengifika vele ngemfica uhamba nomngani wakhe athi ayasondelene emakhosombeni sambe siyokhuluma emakhosombeni. Mengena emakhosombeni ngifica abafana bangakanani inqwaba. Trigger warning family, trigger warning. Mengifika laphayana ngifica abafana inqwaba yigansonto zeyigora kunetafula laphayana esenta. Bavelane bangijikjela etafuleni bathi ngicabanga ukuthi ubani.
ukuthi ungahamba olimaza uboss. Awazi ukuthi le ndawo yonke le ndawo iphethwe yena uboss. Ubani wena ntombazana ucabanga ukuthi ubani le ndawo iphethwe uboss lo cabanga ungamenzani ocabanga uzombophisa kwakunani mangabe edle emhlambini ama-police station wonke lawa aphethwe uyena nocabanga ukuthi ubani ukuthi ungathi no kuboss ungadelela uboss. Ngicela ukukutshela bangiphonse phezu kwetafula hhayi-ke bafethu abafana inqwaba yabafana bashintshana ngami ngaze ngafeyinta ngaphaphama besashintshana. Eyibo kwangathi umoya uyaphuma yabona bese ngibona ukuthi umoya uyaphuma bake bangidlikise omunye afike nje angiguqula angiphakamisa angiqojamise omunye afike angenzisa umathanda angenzisa into efuna uyena. Angikwazanga mina ngisho nokubakhawunta labafana usibebengakanani indlela kade kuyiqulu eliningi ngakhona. Ngithe la sebeqedile khona ngase vele sengizizwe ngathi sengishonile vele sebeqedile sebehamba ngezwe ukuthi igqinsi kunento ethi igqinsi phansi bengingasanawo amandla okubuka nokuthi yini leyo kodwa nje yathi ivodlo. Kwakhuluma oyedwa athi nasi isipho from uboss nguwena mina nganyamalala ngingaphinde ngibonakala endaweni ngihambe ngiyoqala impilo kabusha ngizalwe kabusha ngoba vele usufana nofileyo. Hey bakwethu ngahlala lapho ngahlala ngaze ngaphaphama ngesikhathi ngakudala mhlawumbe ngaphaphama after 2 days ngavelana nje ngaba unconscious ngaquleka lapho kulelo tafula ngilele lapho imilenze ivulekile ngaphaphama after 2 days sengibhuzana ezimpukani. Nasi isikhwama lesekuthiwa sisuka kuboss igift yami from uboss wakhe. Lo wakhuluma wathi uboss akababulala abantu besifazane kahle kahle yena bekafuna ukuthi nje akufundise isifundo ukuthi akekho umuntu ofuna ukulimaza yena bekafuna ukufundisa isifundo kodwa ke amantombazane akawabulali ingakho ekunikeze a new beginning ukuthi uhambe uyoqala kabusha impilo entsha. Waze wangitshela wathi umuntu ngamunye ongenile lapho kuwena uboss uthe imiliyoni umuntu ngamunye ngoba uthe abakhipha amandla abanawo ezindoda ukuthi nje benze sure ukuthi uyasifunda isifundo. Ngibala le mali lapha esikhwameni kodwa ngayibala later ngibala ngalolo langa kwabo 16 million okusho ukuthi abafana labayana bebo 16. Sathane muni le ndoda ithathaphi imali engaka. Ngithathi imali bafethu ngiye kwi-RDP yami ngizizwa ngifila ngikwazi nokuhamba kahle kubhlungu yabo la amathambo lawaya la mathambo la uV abhlungu yanqenqetha umzimba uyanqenqetha nje ngathi ngingangcathekile. Akusekho emaphoyiseni uze emaphoyiseni uya ukuthi kwenze njani uthi kwenze njani mangabe kwenze njani ngithatha imali ngigoduke ngendlini ngihambe ngithola udokotela ngisho ukuthi ngicela nje angikline ngendlela to the best indlela ibest azingayo because inasisimo esingenzakalele angifuneki emaphoyiseni angifune lutho ngicela ungangitsheni lutho dokotela ngifuna nje ukuthi ungikline izifo namagcewani nanezichenene zalamadoda. Ake ngempela ngithola izinto udokotela nginezele zona ngibuye endlini bakwethu ngivala amakhethini ngikhiya umnyango ngilale. Ngicela ukuntshela ukuthi soloko ngalala lokho angiphindanga ngavula amakhethini bengavula imakhethini bengingagezi bengingadli kwafoni icimile ngihleli nje like I felt like ukuthi ngathi bengi 6 feet underground ngishonile ngifile it just that bengisane heartbeat. At that time ngangacabangi lutho ingqondo nje yayimi ndawonye ngangingaboni lutho I was in a dark place. What do I do mangabe umuntu esengibulele ngalolu hlobo ngiyaziqedelela what do I do mangabe sengisesimweni esifana nalesi. Ngahlala for days angigeza ngidli angenzi lutho nje ngihleli ngezinqa ngizumeka le ngizumeka khona ngivuke mhlambe ngilele phansi angigibelile ngisho nasembedeni uyabona nje esingikwesinye isimo. Kwathi ngelinye ilanga nje mengithi ngiyaqalaza kwawiBhayibheli laphayana lawa lavuleka ngathi mangabe ngilixosha ngaqondana nevesi elikhuluma ngokuthi uDavide wenendodana awayithanda kakhulu indodana yagula inyanga igula izinsuku ilandelana ingasindi. Waze wabona ukuthi le ndodana le izoshona wayizilela ebhince egqoka amasaka ehlele emlotheni engadli ezila ukudla wayizilele ekhuleka ezilela isaphila. Yathi indodana mangabe isishona
wageza wagcoba amafutha wadla ukudla. Hayibo, leli verse ngalifunda ngiliphindelela ngithi what if nami ngiyasukuma, I claim my power, ngiyasiphindiselela, I claim my power, ngenza kahle, ngiyadweba instruction, ngiyadweba iplan yami, ngiyaliplana iplan, ngiyiphinsele kubona bonke labantu abangizwisa ubuhlungu. Kusukela kwiboss yami ekuyiyona yaqala yonke lento le, yahamba yayongithengisa, umakhelwane wami owangithengisa naye, mase kuba uMichael nezigansonto zakhe. What if ngiyayiphinselela mina kulabantu like enhlizweni bengidiniwe ngimzonda umuntu wesilisa, ngingafuni ngisho nokuhlangana naye endleleni engathi nje ngahamba emhlabeni ongenawo umuntu wesilisa. Ngacabanga for days, ngicabanga iplan lokuthi ngiyiphindiselele kule ndoda. Ngathi yabona le mali le anginikeze yona iyona mali ezongisiza ukuthi ngiyiphindiselele kuona wonke lamadoda, nawo wonke amanye amadoda asemhlabeni akhohlakele. Ngicela ukuntshela ukuthi ngathenga elinye ifarm elisemakudeni, omunye umlungu elithengisa leli farm. Ngalithenga, mengiqeda ukulithenga leli farm, ngakha umuzi engiwudingayo. Ngakho umuzi engiwudingayo, lo muzi ubukade une-basement ngaphansi. I-basement enkulu eyakhiwe ngoconcrete, ayinamawindi, ayinalutho, i-soundproof. Ine-soundproof, uma ngabe nje ungaphezulu awuzwa umsindo oqhamuka laphansi. Ake ngicela ukuntshela-ke mengabe ngiqeda ukulithenga leli farm vele libiyiwe lu-private only, ungena nje mangabe kuwukuthi ungena laphayana umnikazi we-farm or ungena ngemvume yomnikazi we-farm. Ifence inkulu ingaka, kune-electric fence, akwenzeki lutho. Umuzi engawakha-ke waba muhle, understand, naphakathi waba muhle nje, wacaca. Ngaqala ngathi mengabe ngiqeda ukwakha umuzi, kwaba khona ubhuti ongishelayo. Lo bhuti ushadile, understand, ushadile, usebenza kahle, unonkosikazi nezingane ekhaya. Hayi lo bhuti mangabe ngishela ngimnikeze vele amanamba, ngimhlangabeze futhi mangabe ngishela nje ngisho ukuthi kwaba nespark ngathatheka kuwena ngimhlangabeze. Uyakwazi ukuhlangabeza umuntu wesilisa mangabe kushela, ngamhlangabeza, ngifuna nje kulento yethu isheshe ivuthwe. Ayi lo bhuti vele uyangifonela, ayi ngisho ukuthi mina vele ngisebenza endlini, I work at home, kanjani, uyayibona lonto leyo. Ake lo bhuti athi kumina-ke siyajola, yabo ngama-lunch uyangifonela, phela akwazi ukungifonela endlini, siyajola vele sesijona efonini, asho ukuthi usefuna ukuthi angibone. Ngithi mina hayi akhulume nje ungingcole, ngifuna ukukubona, ngiyakukhumbula ngithi yazi ukuthini ngoba uselantshini kunganjani, sihlangane kuphi, mina ngizokupick up mase ngikuletha la endlini, sisheshise nje ngelantshi yakho, mesiqeda maseke ngiyakuphindisela e-ofisini lakho, ungezi ngemoto yakho, unkosikazi angaza suspect. Ayi ubhuti abantu abe interested, uyambona umuntu wesilisa masekusendela amapentshisi, ekusendela obrinjolo. Ake sesikhuluma ngama-emoji kuphela, nami sengimsendela ama-fire emoji, maseke ngimshuthela amalontunjana, yabo lezi zinto lezi kuthiwa yini, ngikhohlwe igama lesilungu, lela amaphoyisa abopha ngayo ama-handcuffs, ngimshuthela ama-handcuff aphinki laphayana, ngiwabambe kanjena kodwa ngiwabambele ngaseqhoksini lami. Eqhoksini lami inja yeqhoks, yabona, ngiveze ngimshuthele nezithombe ukuthi sengigqoke ijazi ngaphansi, ngimshuthele sengigqoke lempahla kaThada, kodwa ubuso angibuvezi ubuso bami, ngimsendela nje ngo-view once le ithombe. Ake ubhuti wabantu athi sengijahe ukuthi uzongihexeza kulabo zankosi bakho mase uyazenzela. Ngithi pho i-woman on top ke ngishaya ngizokubhuquzisa phansi wena ngizokubopha ngalabo zankosi bami. Ake ubhuti wabantu ke ngimtshela ukuthi wena thatha i-Uber wehlike endaweni ukuthi kanjani uzofica mina sengikulindile. Le ndawo le engithi ubhuti akafike kuyona ngiyazi mina ukuthi ayinawo amakhamera. Ngazi kahle ukuthi ayina amakhamera. Ngimekudeni ngiyambona ubhuti wabantu i-Uber imshiye ihambe i-Uber. Ithi ngahambi i-Uber ngisondele ngifike ngimpick up ubhuti. Endleleni kumnandi so la vidavi sibambana izandla around igear, uyanginyusa na ungivula uThada wami, isandla sakhe siyanyuka, sigijima ngomzimba wami, siyaphezulu, siyadlala. Hayi okay, all right, cool. Sihambe nalo bhuti. Mesifika mina nginesihlalo
Esinye isihlalo angazi ngeke niyibone lezi hlalo niyazini ngazo ziyabhenquka yabo vele nje ezokwenza inkonzo yekamero lezihlalo ngiyithengile vele ziningi. Ngifike lo bhuti ngimtshela ukuthi mamela sijahile ukwilantshi asisho ngomsebenzi hayi ngimbophe ngimuthi xexe kule sihlalo lesi izandla zombili lesihlalo sami sinento vele efika ibambe inyawo ithatha unyawo olulodwa ishonsele unyawo olulodwa ishonsele ngimuthi xexe inyawo vele sekhumulile ubhuti abantu wathi nje ngena wakhumula impahla wayilahla laphaya. Ayike bakithi ubhuti wabantu wathi mangabe sekhumulile kanjalo mina lesihlalo sami sinamasondo kodwa amasondo uyawalokha ngaphansi uyawalokhu singalokhu isigunquzi ngavelane nga-unlock amasondo ngathatha umjovo yabona umjovo lo my friend abajovana ngawo edrobheni ngathatha umjovo ubhuti wabantu engasanqashi engasanqashi bakithi ngavelana ngamfaka isalothephe emlomeni ngamjova ngomjovo my friend nkosi yami wanqasha waze wafika esimweni la engasakwazi ukunqasha khona. Ngamdudula ngisho isihlalo sinamasondo ngamdudula ngamisa kwilift indlu yami inelift yangaphansi kwibasement ngamdudula ngamfaka kwilift ilift evulwa ngefingerprint lami ngamdudula ngahamba naye ngaya kwibasement ngafika kwibasement nginephampu mina iphampu nje oyifaka kwindoda imunquruze isidoda sayo ngamfaka iphampu yasimunquruza isidoda sayo ngisho unesidoda sokudlala ngisho unesidoda sokudlala uhamba usichitha ekheberesheni othi ngikutshengiseke mina ukuthi sizenzani idoda siyinikeza abafazi abadinga izingane siyayithengisa idoda lekhaya sithengisele abantu abadingayo sithengise kwi-black market. Ulalela lana-ke wena suyinkomo yami engizoyincela ubisi ayisho nesidoda esiningi ngizokumunquruza kuyalalwa kuyavukwa ekuseni semini ntambama ngikumunquruza isidoda that's your new job ngoba indoda ekhohlakele engakwazi ukuthi iphathe kahle. Shukuthi ubhuti lo sathi mangabe sihlangana esadidwe nje ngimvezela icleavage ngimvezela amathanga ifoni kasi ngimhaga sahlangana ifoni nje ngaba ne-strategy sokuthi ngiyithathe ngayilahla ngewindi engabonanga sihamba nje ifoni ilahlekele akekho umuntu ozosolela ilocation ukuthi mhlawumbe ifoni yakhe igcine kuyiphi ilocation ngayilahla nje ngewindi iyotholakala la agibela khona nge-Uber. Ake lo bhuti usiyancenga nginonkosikazi kunezingane ngimvala umlomo mina ngancenga obani mangabe abantu bengihlanganyela amadoda engihlanganyela ewu16 ubani owangincenga mina ubani owangincenga ke ngimvala umlomo lo bhuti uhleli lapho mase kuntambama mase ngibose kuyabandabanda ngine-throw ngifike ngimboze ngayo akagqokile kwagqoka mengifuna ukusebenza ngisusa i-throw nje ngiphonsa iphampu ke ngiyayiona phonsa i-throw lo nto nje iphampu ngicela ukuntshela ukuthi bese kuyibusiness lami ukuthi ngivuke ekseni ngiyohanta ukushelwa every day ngibuya nendoda entsha ngathi ikwaya yabona ngiwahlukanisile ngedistance ya 1.5 isitulo lesi ngifike ngineyinsimbi engizakhile lapha kwibasement angisho lento le ngayiplan ngifike ngisihaqaze lapho ngisibophele lapho ukuthi noma thi ugxuma kanjani wenza kanjani ayikho into angayenza uboshiwe yonke into iboshiwe there is nothing angayenza ngisho noma thiwa bazama ukusizana kune distance ya 1.5 akukho ukuthi mhlawumbe omunye angenzani. Ngicela ukukutshela ukuthi indlu yayisigcwele amadoda ngiyakhama bafethu ngenza ibhizinisi ngiyathengisa isidoda sabo kwi-black market ngiyabatshengisa mina ukuthi idoda lezi abambe beyichitha behamba benza ubukhebeleshe mina ngizenzani nginikeza abantu abadingayo. Ake bafethu baningi abantu abathenga idoda zabantu khona bayithengela inyoka zabo zokuthwala khona abathengela vele bengibhizi bafethu ngiphampa hayi indaba yokudlala bengithi akumane kunquduke yona uyakhala awukhala kumane kunquduke yona akumane nje kunquduke yona labantu abasuki lesihlalweni isihlalo sami kukhona la ngisho khona uma ufuna ukuyikhulula ngitshele siyavuleka ngaphansi ngikushovele etoilet ngesihlalo ngikubuyise. Ngicela ukukutshela ukuthi anginamsebenzi umuntu mangabe esenuka ngithatha ibhakede lamanzi ngithi imbhunyele ngalo whether liyabanda noma liyashisa noma njani anginamsebenzi anginasikhathi vele laphansi kunento edrain amanzi.
Yabo lamadoda afidwa yimina ngiyawadlisa ukuthi indoda iyakhala yenze njani angihlangene anginamsebenzi. Ake bese sifikile-ke isikhathi sokuthi mina ngibhekane ngqo emehlweni nobosi wami noMichael kanye nomakhelwane wami intombazane kamakhelwane nezigansonto zikaMichael. Bese sifikile-ke isikhathi nakhona futhi bengihlale phansi ngalicabanga iplani ngalenza iplani lokuthi ngizodila kanjani nabo. uMichael ngekathi ngikwakhe kwakuvulwe ama-aircon yonke indawo. Waze wangitshela singiyaxolisa bandla nge-aircon mangabe kuwukuthi uyagodola mina ave ngumuntu oshiselayo ngiyakuthanda nje indle epholile ngithanda indle eqandayo. Ngimtshela ukuthi hayikhuleka nami vele kuphole kamnandi athi nje ubusika nehlobo i-aircon uhleze ivulile uyayithanda. Wakhulela phesheya kanjani ufana nje nomlungu ukubanda nje uyinto ayijwayele. Ake ngithi mina ayikhuleka nami i-aircon vela nginayo inkinga nayo kuphole kamnandi la endlini. Ngicela ukukutshela ngimfonela uMichael ngizenze ngathi inkampani yama-aircon sekumele akuserviswe ama-aircon endlini yakhe isikhathi sokuthi aserviswe. Athi uMichael yazi ukuthini ningafika ukhona umuntu garden boy lapha endlini uzongenisa nikwazi ukuthi niservice mina ngibhizi ngiprepare iphathi inkwari kusasa inkwari ntambama kusasa ntambama. Ake ngifike-ke bafethu ngifike engathi ngizenza umuntu ozoservice ama-aircon ngidisguisile lana ngidisguisile ngifike ngempela ngivula ama-aircon ema-airconini kunento yami engiyifakayo. Lento engiyifakayo ngiyakwazi ukuthi ngiyicontrol nge-remote wherever I am. Ngayicontrola nje nge-remote izovuleka the time i-aircon isebenza nayo lento le iyaphuma iyaspreadeka masi ayizwakala inasimeli. Masiyenza ukuthi wonke umuntu la endlini ola nje endlini azele ngisho noma kuthiwa kuma premises endlu uzele because angisho i-aircon iyaphefumula via ipayipi ngaphandle. Ngibhakile qamamana nendlu kaMichael ngibhakile le ekudeni nendlu kaMichael. Ngibhekile ukuthi kwenzakalani ngiyabona ukuthi yena nezinja zakhe ngiphethe ibhopolo yena nezinja zakhe sebengenile endlini kuyodliwa inyama manje kumnandi kunamantombazane kugcwele ini yabona nje babamba amantombazane ini ngathi noboss nawo invitewe kulo party nomakhelwane nawo invitewe because uyicrew yamantombazane. Ngivelane ngithi hayibo baze bangenzela umsebenzi wami wabalula labantu ngizoshaya inyoni eziningi ngetshela lodwa. Ake bafethu iqaleke into yami zishe sengiyonile sengiyabona ukuthi umuntu phakathi ziyashaka iqala into yami ngithi ngizwa ubuwelewele bomsindo kade bulapha endlini angisabuzwa ubuwelewele. Ngifike bafethu ngifika netruck i-truck yami uyakwazi ukuthi uyehlise kube nalento engathi ingena abantu bama wheelchair. Ngidilize ihlalo bafethu ihlalo zami leziyana ngwagingqilele amadoda indoda angishihlele esihlalweni ngibeka isihlalo sami ngaphansi ngisiphushele lesi indoda ngiyifake esihlalweni sami ngihambe kuyosidudula ngisifake etruckini. Into engangiyikhathele lapho ngangiyimvithi kodwa ke kwakhona into engidlile ukuthi ngibe namandla ebhubesi ngalolu langa hayi ngwadudule bafethu amadoda ngwadudule amadoda ngwafaka etruckini ngiyahudula ini ngwafaka etruckini ngihambe netruck. I-truck le ina number plate ayinalutho ini nami ngidisguisile lana angibonakala ukuthi ngiyindoda noma ngiyintombazane noma ngiyini ngidisguisile nje nginto ngokuzwe uyibone ngisho noma kuthiwa ngiyashutheka emarobotini noma kuthiwa kwenzakalani angeke uzungibone. Ngifake ngisho nama contacts lensizo noma kuthiwa mhlawumbe ufuna ukuzuma into amehlama ngeke uzukwazi. Ake ubossi uMichael igora igansonto emantombazaneni ngithathe intombazane eyodwa umakhelwane. Baphaphama bakuphi baphaphama bakwi-basement abagqokile bambozwe i-throw kunamaphampu ezithweni zabo zangasese bayaphaphama kunamadoda amaningi lana avala umlomo adabukisa wabona ukuthi laba kade bahlala la iwishi bathi bephaphama nje ngabe ngiona amaphampu ngasi ziyashaka madoda basi bazama ukuscreama kuyafana ngithi noma ningascreama nizoscreama nizobani. Ngiyasebenza mina la ngiyasebenza
ngiyasebenza, ngabe ngibamunquruza angadlali nabo. Ngaye ngabamunquruza nje iy'nsukwana sebexolisa sinemali singakunikeza imali ini. Ngathi yeyi nginemali enough mina ngikwakhelwa ile dodazeni engiyithengisayo. Nginemali eningi kakhulu ngisho noyenu angeke isayibona kule mali enginayo. Vele kunama-agent ethenga vele le doda. Ngiyacabanga ukuthi laba abathengisela iy'nyoka zokuthwala ngiyacabanga. Ayike ngiyabamunquluza bafethu, ngiyabamunquluza ngishosholoza nabo, angidlali nabo, kuyasekuseni kuyasa nini ngiyabamunquruza. Amafoni angisho ngashiya kwamafoni, ngashiya everything, ngashiya kwayingubo, ngashiya kwani ngaza nabo la benjalo. Ungafuni nje into ezotraceka, mhlawumbe kuzomuntu uzobe egqoka iwashi etracekayo or iwashi enjanjani. You may never know lezi zinto lezi. Umakhelwane akasakhala, ukhalela ingane. Ngithi mina wawukuphi, yayikuphi ingane, mina benginyukubeza lapha, wena uthulile ubhizi ucabuzana nesoko udlala umusic ufuna ukungangizwa mengikhala. Yayikuphi ingane yakho ngalosikhathi? Shiya phansi nje indaba yengane, akunangane la enjani. Ungazokhuluma into esingayazi. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwaloko kwafika ilanga ngathi mamelani la sengikufezile konke engangifisa ukuthi ngikufeze empilweni yami. Sekuyisikhathi into izokwenzakala la, ngizongena online, nina nizoxolisa nikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Mhlambe nganidedela ukuthi niphile nigoduke, kodwa mina ngizoqeda ngeyami impilo la, kuphele ngami kanjalo. Ake bakwethu sivumelaneke ngoba sebefuna ukuhamba nabo phela sebeyikhathele impilo yakwi-basement behlukunyezwe intombazane kanje. Sivumelane ngingene kwi-live. Mengingena kwi-live abantu bayaqala ukubona lento le. Ngikwi-live ngihleli phambili, ifoni ngiyibeke lapha phambili. Kuvela sonke lesingqongqo samadoda esingemuva esingagqokile simbozwe ngama-throw. Bazama ukusukhala help kodwa ngibavale ngama-salo tape. Ngiqale-ke ngibingelele ngithi niyayikhumbula le ntombazane eyeza ngestory sayo on social media. Okay, sho ukuthi mina ngike ngangena on social media after amaphoyisa engangisizanga. Ngathi ngicela umzansi ungisize kule nkahlankahla nenkanakane engibhekene nayo. Indoda la ngahamba ngaye emzini wayo kanjani ngithunywe ibhosi yami ngiyomixa emzini. Amaphoyisa kwathi icala lilahlekile, ngagcina sengithukwa because indoda nayo yayidefenda yathi le ntombazane mina ngayikhokhela imali engaka yeza endlini yami. Kanjani angazi yajika mangabe sesenzile izinto yamba yovula icala lathi nginyukubezile isifuna more imali sibona umuzi wami. Hayi vele kuthiwa ikhebeleshe ezifana lezi ngathukwa bafesa ku social media la ngangi-expecte khona ukuthi ngithole usizo. Ngithi niyangikhumbula na la engikhona ilocation aniyazi, akekho ngisho nomuntu oyedwa wazi ilocation yala mina engikhona. So lalelani into ezokwenzakala, ngizoni-introduce kulamadoda one by one, nginitshela ukuthi uba nginitshela ifayela lakhe. Mase siza kosi ngabo-ke esihlangene nabo namhlanje. Abantu bayakhomenta kwi-live video yami, yashare yabo sekukhona iy'nkumbi zabantu o-15,000 ifilimi, sekuthiwa ifilimu la. Ngicela ukukutshela ngiqale ngendoda yokuqala, ngisho ukuthi leya ndoda le ishadile le, yeza kumina ithi izolala nami ngelantshi, ishiye unkosikazi ney'ngane ekhaya. Indoda ekhohlakele, ingane liseke, eshiye unkosikazi ekhaya. Ngilandele ku-number 2 ngithi niyambona lona i-player labafazi, unama-girlfriend awu-5, uyalala nawo but still ubekasalangazelela ukuzolala nami la. Ngibachaze mase ngifika kubhosi yami ngithi ngicela ibhosi yami ivume izono zayo, ivume. Hayi ngempela ibhosi yami ivume izono zayo. Ngibeka isibhamu la ekhanda, ivume. Ngithi mushiyo okuncane isibhamu ngiyasidedela isibhamu. Khuluma konke mokushiyo okuncane isibhamu ngiyasidedela. Ikhulume ibhosi, ikhulume. Angidlule ngize kumakhelwane, namakhelwane evuma izono zakhe, umakhelwane ayivume na izono zakhe. Ngithi kuMichael nezigansotho zakhe abavume izono, hayi bayivume, bakhulume usikwenzakala nje, bayaxolisa in. Lapho ngiyabona ukuthi oMichael bacabanga ukuthi bawo-clever, bacabanga ukuthi mhlampe after this bazohamba bona bathi ayikho lento ngangibavumisa ngesibhamu ngoba mina ngiyahlanya ngabamba amadoda amangake endaweni mase beyaphunyuka kanjalo emacaleni. Mina la ngangizoyiphindiselela, ngangazange ukuzodlala nezingane. Bathi beqeda ukuvuma amacala abo ngabaqhofoza emakhanda khona lapho kwi-live, ngabaqhofoza one by one. uMichael, iGansonto, bonke laba abanginyukubezayo, ibhosi yami. Ngase ngithi makhelwane yona ngizokushiya ngeke ngikwenze lutho, ngifuna ukushiya une trauma oyohlala nayo impilo yakho yonke.
angibabulala abafazi. Ngifuna uhlale netrauma impilo yakho yonke. Mengiqeda ngayidubula mina. Ngitshe sizoyidubula ngishone. Before ngidubule release i-address ngasamaphoyisa ke asangagijima akazodedela lamadoda la engwakhulekisa kwezimbuzi la. Ngasho i-address ukuthi bazongithola kuphi. Kanti ngathi ngiyayiqhofoza mina kanti angeke ngize ngishone. Ngayiqhofoza nje isibhamu salahleka lapha ngitshela ukuthi sengiyashona kanti angeke ngize ngishone. Afika ama-paramedic ngayiswa esibhedlela. Ngathola ukulashwa esibhedlela kanti ngizosinda. Ngiphaphama emva kwenyanga ezintathu. Ngise-ICU. Hawu kwathi angihayize kwathi angiyithahlaze phansi uthi kanti ngisaphila Jesu Maria ma. Ngiphila kanjani kodwa uNkulunkulu why wenza lento ongenza yona ungisindisa kanjani? It's when ke ngathola i-counseling ukuthi I need to accept into eyenzakalile ngithola healing mase ngiqala ama new beginnings ngikwazi ukuthi ngixolele. Enkantolo vele icala lami ngalivuma lonke ngathi nje noma kuthiwa nginika udilika jele ngiyawamkela. Anginayo inkinga. Le story lesi ngisixoxa nje ngiphakathi. Ngiyabhantinta kodwa ekubhantinteni kwami ngabhantintiselwa ebantwini abangekho kahle engqondweni because ngase ngiphazamisekile kancane. Kodwa nje mina deep down ngiyacela ukuthi ngicela ngibuyiselwe ngale ngaphakathi ngiyobhantinta nabantu bonke abafanayo. Anginayo inkinga engqondweni ngiphila saka. Kodwa ke umuntu okuyena owengidiagnose wathi mina angikho right engqondweni ngidinga nje ukuthi ngidla amaphilisi a-serious hayi indaba yokudlala. Bese ngicabanga ukuthi i-story ngizivali la. Ngase ngithumela uma wami ongizalayo i-link. Wathi uma wami hayi ntombazane i-story lesa siphelele qedelela i-story ntombazane. So ke nibonga uma wami ukuthi i-story sisaqhubeka ngisasiqedelela i-story sengiqale phansi kabusha nga-eda iphathi entsha. Iyaqhubeka kanje lento. Ake ngicela ukunitshela ke ngihlaleke ngiboshelwe endaweni yabantu abangaphilile kahle ngengqondo. Hayi ngokuhamba kwesikhathi ngibuyiselwe ejele sho ukuthi kune cell or kune ward yabantu la phakathi ejele abantu abangaphilile kahle abadla amaphilisi e-psycho abama psycho njengami. Ake ngokuhamba kwesikhathi ngizwe ummeli owebhekelele necala lami usezongicela. Angitshela ukuthi hayi udokotela kunodokotela wena owahamba waya kuyena emva kokuthi wena wawuhlukunyeziwe wawunyukubeziwe lo dokotela wena wathi nje akaclean awufune ukureport cala awufune lutho kodwa udokotela ufakazi wabugcina ngisho nama scan because lo dokotela bekakubuka ngaphakathi enza i-diagram ukuthi umonakala kanjani aphinde futhi askene abeke wawathatha amasampula ama-DNA kulama DNA kuphuma amasampula abantu abawu-16 ukuthi wena wanyukweza abantu abawu-16 and labantu abawu-16 ibona kulabantu laba owabadubula bakhona kulabantu laba owabadubula. Ayike ummeli asho ukuthi lo dokotela nabantu bakupha baqhamuka kuphi inhlangano seyihlanganile zathi cha ngangihlukunyeziwe ngempela kumele inkantolo isibukezele isigwebo sami because ngake ngakhala online ngifuna usizo indoda le eyavuma ukuthi yanginyukubeza yenza i-community ngempela yaba against mina yaba against mina yaba on his side ngabhulishwa online. Inkantolo icela iphinde isibukeze isigwebo kubuyelwe enkantolo kuyobuyezelwa isigwebo kuyobukwa futhi isigwebo kabusha sicutshungulwe kabusha. Ngathi cho ngiright lengikhona ngababulala abantu ngijezela izono zami it's fine let me rot in jail no dilika jail bami. Ake yasithi lawyer ke akukho kwena ke lokho akukho emandleni akho isicelo lamakhampani abhekelele nokuhlunyezwa kwabesifazana amanye aqhamuka phesheya udaba lakho lutrende kakhulu on social media it's because wena bungalibona ule jail but udaba lakho lutrendile laze lafika phesheya nalo dokotela naye wafakaza ubufakazi bakhe ibona obusukumise inkampani eziningi ezilwela abantu besifazana amalungelazo ngisho neqhamuka phesheya ukuthi bazolwela lo daba. Akusekho ezandleni zakho ukuthi uyafuna noma usafuni sekudaba lazwe lonke lolu.
Ngicela ukuntshela ukuthi udaba lami labuyekezelwa-ke kwaphindelwa enkantolo laqulwa kwagqiqwa enkantolo ngiyalandwa emaselini ngiyise enkantolo kuyakhulunywa yabona nje kuyakhulunywa nonodokotela nobufakazi bakhe sevelele nje bashintsha the entire game. Nazi iy'nkampani behind leli cala kunamaloya. Mina bengingazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi abe ne-team yamaloya uyedwa. Sekunamaloya ayinikezele afuna ukuzoduma ngami. Phela emhlabeni nazi nemhlabeni kunjani sekunamaloya iy'ngquzumela zamaloya azoduma ngami. Ngicela ukuntshela ukuthi udaba lami kwaze kwafika esigabeni sokuthi-ke kuzomela ukuthi ngiboshelwe ngaphandle because ngangihlukunyeziwe. Umthetho wase-South African walana wangangiprioritize ngiboshele iminyaka 5 ngaphandle isigwebo ngisilontujele ngaphandle because ngumuntu wesifazane owelinyaziwe psychologically. Ngenza zonke lezi zinto because ngangilinyazwe psychologically. Mina ngangingazi ukuthi inkantolo iyakwazi ukuthi ithathe isinqumo esinjengaleso. Kwathiwa kule nyangana lezi engihlalile ejele kule minyaka engihlale ngase ngihlale 2 years and some few months. Kwathiwa lo 2 years nalezo inyangana engihlalele kwijele ngithola upharoli kanjani because bengiyiphethe kahle kwakhulunywa zangeqa nje. Ngangilokhu ngiqalazile nje enkantolo nalo usho lokhu nangomunye usho lokhu ngithi hayibo mina ngifuna ukuyiboshelwa ngigwebe nalona usho lokhu naloku usho lokhu. Hey, iy'nkampani-ke manje zama-psychologist seyifuna ukungikhanselisha ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale kabusha impilo yami ngi-accepte. Hey, ngicela ukuntshela ukuthi ngayithola mina i-counselling ngaphekwa nge-counselling. Kwaze kwafika enhlizweni yami la sengi-accepta khona ukuthi okay, othi ngeke ngiqale kabusha impilo yami. Ngadiliza lo muzi one-basement ngakha kabusha ngakhuculula ngathengisa lela plaza ngathengisa iplazi ngathenga elinye ngaqala phansi-ke kwelisha iplazi ngakha kabusha umuzi wami engiwuthandayo ngase ngiyiphilela impilo yami yasemaplazini. Vele ngangumuntu okuthandayo-ke impilo yeplazi ngase ngiphila impilo yami lapho ngayiqala kabusha sengiyidlela iy'mali zami because nganginey'mali mina ngangiy'hasilishile yize ngangayihasilishanga kahle-ke. Kodwa-ke it was about time ukuthi ngihlale phansi ngi-enjoy imali yami ngiqale phansi kabusha impilo ngithi nje okudala kudlulile sengibheke phambili sengibheke kokusha. Yeheni la sengithi ngiqala phansi kabusha ngizoqala ilife kabusha kanti lawa yamadoda lawa engangiwaphampa amadoda-ke seza ukuthi ngingaphandle. Amadoda-ke ake ayishubisa indaba esengifuna la phansi phezulu ngaze ngathola ama-bodyguard engigadile okwalezo insukwana namaphoyisa nawo nje sekuyidaba ukuthi ngiyaprotectwa engigadile kwey'nsukwana ngikwazi ukuthi ngithengise iplazi lami ngirelocate ngihambe nje ngishiye South Africa ngiyohlala kwenye indawo nakhona ngifike ngiyiphilise ngayo impilo yoplazi le because kwakuyimpilo engiyithandayo. Ngikhuluma kabusha-ke sengisezweni elisha ngizelwe kabusha ngiphila impilo kabusha imase ngiqala ilife nami sengirealize ukuthi hayi mani impilo yinhle impilo iyaphileka kahle ngumuntu kuyaphileka kanjena la sengixolele khona because yonke into iqala from the day la u-accepta khona. When you accept it's when impilo izoqala usuphila empilweni yoku-accept ukuthi okay kunjena ngidlulile kulokhu naloku-ke. So what's next? Siqala kanjani kabusha? U-accepte ikusasa lakho elisha. Ngizosibeka lapho-ke kwanamhlanje isitori sethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ukuze nginibone ukuthi nifikile-ke ekugcineni ngicela nje ufike ushaye i-comment yakho ukhomente ngestori usho ukuthi uvela kuphi. Mase ekugcineni kwe-comment uthi hayi sibonga umama othe isitori asiqhubeke. Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanithanda kakhulu.